Аммалугар таламмын аммавараны бүнден хыры куттах керек оластах Анна Матвеева сүрбесыллах аяр кехете болла. Сихили келер материалга. Кыз амма талбаталааннага ыры куттах керек оластах Анна Матвеева таламмын аммавараны бүнден аяр үлетін сүрбесылыгаранаммы жара кехете болла. Бем именно bu аммам мелодистарын ыраларын талгатарын мардук болу дем бем жомбун ататыкпын нады демин кендер ыраларын дылын. Бүгүн ырыһыт бир дойдулаахтара чугас жоннора оны дагыттара муннустан ымылах ыры бираханер кытыннылар. Бүгүн кини bu ырытары болбатах, онна бетин аяр жоғырын көрдөрөр быстапката болу турар. Онан оттон бихи балтыбыт ылдырыра бота ол курдук эмие бете из дуатыттан аяр тутар жоғыра эмие кинеха сайдыбыта эмиеттен өрүлэх боллай. Аяр кут арыллар айгете алу сәлбәк кайыс халах. Ол курдук бүгүн Анна Матвеева өссөтін жүкті жоғырдарын арыян көрдөрөр, аяр үлетін быстапката турбутун жон сәргесен әралынна. Кини барыктынан дегеттер таланна бүгүн көрбөккө курдук быстапката. Онон ити бу кенники бу ылдыр таланын кини аста жонноргар белахтәте. Ити курдук Анна Матвеева аяр үләган наммыт артыга алгыһынан арыллан, аны даганы ырыынан ейер үйелах түгеннәре үксүү, жоғары улатыр жоғын соллара табылдан истиннер. Ирина Гольдерова, Лариса Захарова, Михаил Мшанов, Саха телевидениете, Амма.